Sa tinutayan da niya kung pare ka kapitan niya ginlalaeng. Naa, Ha? apay manen aya, makaungungat ka mag. Talaga nga gungungat akaon. Kanayon mag nga DJ barangay hall ni Kapitan. Mapan ka ijay Ay, talaga maparak. Anya nga min aya ti pagkaskas taam ba daw? Natakaw di kalding ta. Iso ang mapanak agreklamo. Che, ni tatabadong oh. Tatabadaw! Dumagas ka pa, tagsusugal tayo. Naa. Nagsusugal kayo, mate. Unta na, walang magawa eh. Umay kan, tatabadong. Tabarang sikat ti mga abak. Amo ka din, Uncle Mau, kwaraw, nagsusugal kayo di tao. Ay, saan mo ay bagbaga? Agungat day jay. Ilam lamang miti pa nagsugal mi, tata. Kita na nakatugaw ka dito sa ngwanan paray. Saw kan. Ibagam no niya tireklamo. Aguray pa'y pare, ta kontrol at tiungit ka. Ah, Agangisak pa'y itinaunag. agungungot ka? Saan ka di bawal ti agsugal dito barangay, pare? Ay, bawal ta agungot ha? Apay nga rod analabsak na giti tanod mo agsusugal. Ano? Indauluan ni Kwarog. Agsusugal da amin ni Jay, pare. Makapung tutak manin. Agure ka, pare. Tadapay na yun na daytang ibagakan ka. Dapay? Di mo ayaan mo. Nga adon adinguin ko tinatakaw. Ha? Mano? Adon pare. Dapay nga ita ka lang agreklamo. Kung nag-ano agron-ronda na giti tanod mo. Kita agron-ronda damit. Apay nga raw nga dala tamatak-takawan. Ay, nabagak to kadag ititanaw to agron-ronda da. Dayta katirigat nakin ka, pare. Tanatalag ka launay kadagiti tanod mo. Kit, ka nakaktichip da. Ay, Kahit isumat ti mga idadaulo iti sugalan. makaungit akaon. Ay rumbang laeng nga makaungit ka, pare. Tanuad na kadwak nga gungat. Jak kayat na mapasamak tikas to iti barangay ka. Rumbang laeng, pare. Thank you Imbaglangan tayo may ka nagreklamo. Ay, mangantaan ba na? Wen, mga tayon. Awan mat ni Warab. Itamlaan adlaw aya. Manon nga aldaw asan nga umay diti balay, jay ka anakam. Na, apay ngatan? Kastamot day jay. No amuna nga ada nakabasulan na. Ungtak at talaga. Iso amabuteng nga umay dito'y balay, tamo na nga ungtam. Adun ti basol na kanyak na kita atanod. Nang runa di Warab. Nala, mga tangarudan Agsidata lang iti ugot, ti kamote. Nauna yan. Manungal dawan akastati paspasidam kanyak. Iso nga rod ti adda. Iso asaan kan nga agpili-pili. Maribanang, tumalyaw ka kadita laod. Apay mare, anya ayati makitak dita. Dagita tanod nga agsusugal. Ha? Nagadudan? Ni kuharog ti mangidadaulo di taasugalan. No kasta. Pudno ti ibagbagan ni Inteng nga agsugsugal dagiti tanod. Pudno, Mare. Ay nakababain. Ay talaga akababain. Ay, ti may sapay ang nakababain. Natakawan ni kabadong iti adu-ading na. Kat amom no apay. Apay, Gaputasan nga grunrunda dagiti tanod. isukat ti kunak. Si Madutdan. Ay, nagadaw amatakawan. Ni pay pari ba dong? Adu mga mintitaraken na. Sigurado, adu manen ti maibagbaga na dayjay. Amumuten, nalaeng asumao. Kawan. Ay, sana bale, Mare. Tanaamuanan ni Inteng dagita mapaspasamak. Bagbagaan nanto dagiti tanod. Rumbang laeng. Bawal ti agsugal dito barangay tayo. Ang idaulwan mo ten dagiti tanod ti agsugal.
talaga ang mangibabain dagita at tanaw. Ay, pirmi Nang runa, kini-chip kwaraw. Kaanakan pa'y matngarod ni pare Enteng. Nalabsak manen ida dita waiting shade. Ag susugal da. Ay kunak man no binagbagaanan ni pare Enteng dagijing agsusugal. Kasano abagbagaan na kat natangkan ti ulo ni Kwaraw? Kaya't mo asawan di nandengdenggan ni Uncle na. Saan sa? Ay, naskin laeng asukatanan daya at chip tanaw. Wun kuma No sana mabagbagan dagita tanaw. Nilangan pare Enteng dagikat kas may sa kapitan. Kay asino ngay nga ron ti sumukat. Nagadudita. Ni kagawad kwa nang. Day tala tersena naman tas asikasun na. Man-manon topay amapan ijay barangay haul. Papanaam ka ba daw? Ay kat dito'y barangay hall maray. Umayak manin agreklamaw, natakawan manin itirabi ay. Anyaman tinatakaw kan? Di dua manok ko No apay matasi ka kanayon ti mabikbiktima. Ayan ni pare Enteng. Dadi taunag. Agungongay. Ay, nakabanikas di taonag. Ungungtan na dagiti tanod na. Ay katrumpang laeng Ay na, kasta unay ti panagunget na kadagiti tanod na. Ay, duwan nga iman at nakabanikas. Isa di mo pala disturbuan. Baybay ang pailaan nga agunget. Ay katuan Mapilitan nga agron na dagiti tanod. Kabadong. Kan isardeng dapayan ti agsugal Una. Kitaan. Kasta unay a panagunget na. Nakabanikas talaga. Inungtan na tayo ni Kapitan, Chef. Si kantumot ngamin. Abay ang pabasulan na. Kunak ngamin asaan tayong agsugal. Tagungot ni Kapitan. Aghawis ka matlat ta. Kay, awan nga rod kwarta tayaw. Di agsusugal tayaw. Tanong mangabak tayaw. Di adda kwarta tayaw. Ay, ibagbagak pa'y kang agronda tayo idirabi Di mo matkayat. Makapasad ngamin ti agrunda. Wun ngam agungot ni Kapitan. Kung kuna na lang day jay. Anya? Intay ko kiti agsusugal. Agungot manan ni Kapitan. Umay kakit day. Nagtakrot ka lakit din na ya. Kasano ngay numaamuan na? Di mamuan na lata. Ang duwata laang. Di kaya banda kiti da dumatanaw. Tapno adu tayo nga agsusugal. Inungungtan ni pare Enteng dagiti tanaw. Nakitam? Wen nakita ti panagbanikas ni pare Enteng kadagiti tanod na. Tilaang mo't panagbanikas na tinakitam. Ibagamaon nga inungungtan na ida. Sigurado daytan. Ay katsapay ko mga rud tagbalbaliwan dagiti tanaw kat aramiden da mo't ti trabaho da. Mabiit man laang. Anya di makikitak ijay Na. Dagiti matanod dagita. Agsusugal dan samay. Nay, unngag paisaw. Ay kunak man no insarding dan tagsugal. Nanya ngay ita. Just kay, saan dalata dengdenggan ni pare Enteng. Kat nunatangkan ti ulo da. Awanan da iti baeng. Di ko namkit day awan kabuteng da. Ultimo ni Kapitan saan dan akabuteng. Ay, talaga asaan da ka adengdenggan dagiti tanod mo. Apay anak ko nam dayta. Kat no agsusugal damot latta. Nagado tinakakita kadakwada. Anya? Ay, saan da ka nadengdenggan? Nyaya ti arami daktap no agbalbaliw da. Nang runan ni Kwaraw. Ay, ikam ida iti ultimatum da. Ay, ikatamlangan ida tasukatam. Ay, hunsa. Uray ni Kwarog, sukatamaw. Uy, dahil tati kasayaatan nga aramidak. Ay, kababain no agreklamon tumanan ni Pari Badong. Ay, talaga adidak dengdenggan Ay, makamukan. Ay, hanggang
Asino nga tati mangitulod kanyak ijay ilay. Ay, anya man nanti mapan mo alaan iji ilay. Ay kat inak gumatang iti si daon ta ah. Ah, Ta rumaniklamo kamay. ay, di man paboritok ti gatangan. Tapno gumagitak. Ay, nagrigat ti aguray iti tricycle na pagluganan nga agpailay, maray. Ay, win nga rod ah. Awan nga min ni Kwarog. Apay, di mo maayaban ni Kwarog ta itulod na takuma. Saan tupay ang mabagbagaan ni Inteng? Ay, maayabak tukit din. Ay, una yan, tawan kabutang dagita at hanawd, maray. Ay, jaka mo ah. Noan niya ti aramidan ni Inteng kadakwada. Nay, day ta sumungat at tricycle, maray, para Para! Para! Nagdirit sumag. Kasla saan nataan nakita? Kasanumat nga main. Napuno iti pasaheros. Ay, adapay iti tuktok. Ay, nagrigat ti kastuyan. Nagpupuskol ka tirupan dagito at tano din aya. Nay, apay aya ka badong? Kitain ida dagiti ka baranggayan niyag susugal. Ngam awan lata, di da sumardeng. Ay, pudno day tanay bagam ka badong. Awan babainda. Awan pa'y kat kabutang daa. Ay no saklahin ti kapitan. Jaklamon. Apay no si Kati Kapitan? Ay kat maminsan lang ti sao kanyak Maray, jakon pamidwaan. No saan dak adenggan iti na minsan, jakon agsao iti mamidwa. Tano agsao ag iti mamidwa. Delikado dan. Ay, naungat ka nga roda Kapitan, ano kasta? Ay katwa na maray, saan nagakas kini parinteng? Sao asao? Saan damat adeng denggan ti bagbagana? Anya day lut-luto masidandong haw. Ay, ipos ti baka day jay. Lauyaak man. Ay, nagmayatin. Ay na. Nagragsak ka Inteng. Ay, una. Nang runa nuna imas ti sidain. Sus, paborito. Ambok Ay, ayabak na kwaraw. Tapos makipanganda dito bala. Ayabam no maayabam. Ay, payapayak ta isinyas ko nga ipos ti bakat ti sidain. Ay, makaamo ka. Kahit kalpasan na, ungtak ida. Ungat ka nga ungat. Angam saan da kamat adang denggay. Chip, madama ti panagluto ni Antim Abanang. Aywan, agas asok iti kusina da. Ay na, mabisina ka, Chip. Si Kangay, Ay, uray siya ka. anya nga tanong mapantayo magipangan ijay balay da. Mapantayaw. Wen, amin tayo atanod. Una, tapno agungat ni Uncle Kao. Amin tayo, maungtan. Sana bali amaong tayo, Chip. Basta pakanan da tayo. Anya ti makunayaw, kakadwa. Kaya may. Sige, tayo. Hintayo nga rodan, Chip. Ay, payapayak pala kumadakwaraw ka umaydan. Amuda nga men nga aglutluto ak. Ay, day tamot ka ti paglaingan dagiti tanod. Ti makipangan. Ay, sabay nagaduda. Ay, makaamo ka. Kurangan aday to si daan. Mayat mitkit di. Tapno aduda nga ungtak. Ala, ingkalukatan jayri daw. Tanay, umaydan. Sige, mangantayo ka mangan, kakadwa. Ay, woy. Thank you. Mangan tayo. Uray numaong tayo inton madamdama. Una, amukmat amaungtan tayo inton madamdama. Oh, adapay di ko ditoy. Sige, ikot tayo. Ay na. Inayadan mo tate agigaw. Tama nga no siya ti maigop mo, di pa. Nagmayat nga min ti agigop iti sabaw, Chip. Ay na. Mangantayaw, tanay. Agur-uray ni Uncle Kao. Sige, kagadwa mga. Ungtan na tayo talaga. Rimwar, Chip. Oh, nagimas. Kunana amapan iji tersena ni kagawad kwanang. Nangag ko, ti panagsarita da kan ni nanabanang. Mala, Sige, mga tingnan. jak kaya ti maungtan. Iso adarasag ti mangan, tayo na kaon. Dita,
Ay, Nalpasa ka. Maray! Awan mo tindag iti tanod niya agsusugal di tawiting siyag. Talaga si Mardengdan nga agsusugal, kabadong. Ay, kastaya. Nagrundada pa yan idirabi eh. Nakita kat ida. Gimagat dan Sipod pinagsida-ida ni Kapitan iti lauyang nga ipos ti baka. Aya! Kita, agdaldalos dan di taigid ti kalsada. Gumagit ka gayam. No agsida ka iti ipos ti baka. Ay, da kayo at tanod iti kabildatan. Imbes nga garamid kayo iti may kaniwas, aggagat kayo ket di para iti baranggayo. Tada kayo metlang ti maidayaw. Anya tikit kita di tarwar badaw. Dayjay man lugan ti barangay, ngay man maniho ni Kwarog tuyang. Apay aya. Nagpartak ngagpataray ni Kwarog. Kunamlan kukwa na ti kalsada. Ay na, addain tulod da pasyente ija ospital. Uray pa'y no awan ti tulod na apasintay. Napartak latta. Ay katanya ngay kuma. No siya kumangamin ti mang maniho iti day taalugan. Saan nga problema ni parinteng? Tapay no si ka. Nasing putak a driver tuyang. Nalalaingak ngagmanihaw. Ay na, saan na ka ngamin atalken ni Kapitan? Iso asaan na ka nga inala, driver? Daytoy akas la anghel a panagpropa. Saan na apagtalkan? Padasin na ngamin Apa masapul apartakap ayat pataray. Kaya't kung arot apatapukan ni Tata Badong, Da, magmag na di tayo kiti kalsada na eh. Pakanan taman kiti iti tapaw kap. nakaungat ni kumpare. Siya tubad namin. Hanggang, kita ang data magmag na oh. Ay, napintasin na ba na siya? Wow! Long hair. Kwarog. Wow! Ay, kita ang tidalag ta. Saan at chicks? May dong parta no kasta. Ha? 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 May itong partangag pa isa. Preno! Aguray, takita pa yung checks. Nagpintas. Ha? Ay namaray, na idong parmet gayam dilugan ti barangay. Anya? Wan, saan nakita ni Kwarog jay puste ijay igid ti kalsada? Iso na idong par? Nabartek sama ngamin ni Kwarog. Iso kat day tati ko na. Iso arumbang laeng anibadong ko ti mangi drive ijay lugan ti barangay. Ne, ammo ayan ibadong mo tag-drive. Na, amo na, naglaing tupay. Anay ka. Ay, una yan. Kasanaw, idong par kayo iti poste. Ay, ni ngamin Kwarog. Nakakita la iti napintas a balasag. Di nangkit kita ang tidalan. Nagsakit dito, manggaw. Day takat namin Kwarog. Anya ngay ita. Nagsakit ba iti sikat ka? Anay ka. Anya la ingan ti maibaga dagiti tao kada kayo nga agulitag. Ay, unay kayo matan. Iso aday ta, na idong par kayo iti poste. Nintungmat Kwarog. Chicks ngamin tikit kitaan na. Basol di puste. Na, Saan tumot kami na naglisay? Awanan ti nagbalbalinan da ito'y lugan ti barangay paray. ay kit mabalin pa'y mo't amatarimaan da ita. Wain, mabalin pa'y paray. Ay, wan. Ada mo manalaing amikanikaw. Apay pala ngagbero ka tinalaing ang mekanikaw paray. Kit kasangsango mo na ito'y nalaing ang mekanikaw. Sika! Kit wain. Na, kaano ang nagbalin ka amikanikaw? Ay sos paray. Padasin nak ngamin Ay, awan bilib ko kan ka. Tarimaanak na ito'y napirdi alugan ti barangay paray. Kayat mau. Kit mo na. Mala, tarimaanak. Ngam, iti may sa akondisyon. Anya akondisyon. Siya, ti driver na. Sige. Basta matarimaan. Wayne,
Naglaka. Mala, aglisi ka paray. Tarugyakon at tarimaanay. Papa na Maray, Inakman balunan ni Badong ko dita barangay hall, Maray. ni, apay, anya ti aramiden ni kabadong dita barangay hall. Tartarimaanan na kano jelugan ti barangay. Isugayam timang tarimaan. Wen, nalaing ngamin ang mekaniko ni Badong ka. Mekaniko aya. Wen, Maray, naglaing tupay. Ket no saan man ngagbalin a kapitan dito'y kabildatan. Ay, naragsak kamain no agbalin a driver ti lugan ti barangay. Nasakit pa lang dagiti tumanggawan, tay. Ay, di kan tumot ngamin agan anad. Basol di balasa nga nakita. Na, Tinalyaw kong tumot nga main. nukas jay ngamin nga agman-maneho ka. Uray no adda na pintas abalasang amagmag na kita umlat tatidalan. Wanan, tay. Amok to nindon maminsan. Rumbeng laeng. Nay, adamot tan jay lugan ti barangay kwaraw. Hun ngagpaisaw. Na, asino ngay tinang maneho iti dayta? Lakay, mate. Nimat pari ba daw? Ay na, nagpigsama day taabusin na tiluganan. Ay, ni Badong ko jay driver, Maray. Apay ngagbusbusi na. Kaya't nangarod nga ipakaam mo iti amin nga isaw ti driver ni Kapitan. Ket babaan dayta, hay, maragsakan ni Badong kaw. Ay natarimaan mong tilugan ti barangay paray. Mayatan paray. Nagbiitan? Kasta ngarod ka laing ang mekaniko paray. Awan bayadak? Ay awan. Apay ko mangagbayad ka. Awan gatangag at tornilyo? Awan paray. Apay ko magumatang ka. Anya nga nga ti Perdina. Ay, saan mo na damagay? Tanatarimaanay. Paray. Mabaling ka day, nga iyawid ko day lugan. Apay ayawid mo? Una, siya gayam ti driver na. Saan ka madanagan? Anadak day lugan. Kanayon ko awasingan. Tapno nalinays no aglugan ka. Malagarot paray. Ibagam lang paray. No sa dinaw ti papananta. Itulod ka. Uray pa'y sa dinaw. Apay, naggapwam. Napan ko inwayway jay kaldeng. Napan kala nagiwayway? Inusar mo pa'y jay lugan ti barangay. Kitwin na. Anya kumangay. Tiusar na day taalugan. Ay, mapanak gumatang iti buggoong gitatirsina ni Marico Anang. Ay, itulod ka, tuyang. Ay na, ay, nagmayatan ti dalugan na. Nagmayat matan ti biyag ni Marituyang? Tao may lagumatang iti buggoong. Usarin na pa'y jay lugan ti barangay. Wen nga rod kan nakitak. Idi nagiwayway ni kabadong iti kalding na. Inusar na pa'y taylugan ti barangay. Anya? Madamdama adun tagreklamaw. Ay, sigurado dayta, Maray. Sa balimot ngamin ang timangus-usar iti lugan ti barangay. Kapitan, aga na kaksa. Sus, pinas ka na may pan kay ospital. Parta ka mga kapitan. Kwaraw, Abayang kay. jailugan ti barangay. Ikaalaan ka ni pare ba daw? Wanang kay. Takatirigat na tayawid-awid na tilugan. Nagrigat ang papanalain no kasapulan. Tatabadaw! Nanatuyang! Ay na! Awan da di tabalay da, kwaraw. Ha? Napanandangay. Mapan ka nagpakulot ni Marituyang iji ilay. Anya? Ay, kasapulan jay lugan ti barangay. Kat inusar damay. Ay, sabay adda aganak ngagpapaitulod di ospital. Badang, bagay kumutlaan day ti impakulot ko abuok ka. Ha? Ibagamot ano bagay ka?
Ay, jak masango amang kita king katuyang. Kamadama ngagman manihaw. Na, di mo pa'y matibaga no bagay ko no saan. Kulot, day tabok mo. Sakit, nagngisit ka. Nagdadakkel lagi ti matam. Ammo mo, tilangam. Amok asa anak noy uyawan ba diyang? Kahit, sa dino pa iti papanantangay. Imbagak makin ka, mapantag buya iti sine, tain nalata day talugan ti barangay. Ay, una niya. Gundaway tan nga agpasyar badong. Ay na, ayan ni Kapitan. Dak dito. Ay na, matayak san, Kapitan. Saan mo nga ipalubos, ha? Ay na, matayak nga raw din. Diyak makaangaw. Ay, ipanda ka nga ron iti ospital, Ah, Ay, sus. sige man, Kapitan. Ay, nawan kayang tilugan ti barangay. Ay, ang tilugan ti barangay nga. Inusar tata ba tong kanana tuyang? Anya? Napan nagpakulot ni nana tuyang kan nagbuya da pa iti sine. Ha? Matayak ko, Kapitan. Ay, saan pa'y Ay, ayang apurado kamit amatay. Ay na, ay! Nagmayat jay binuya ta a pelikula ba daw? Uwan nga raw. Katawa ka akatawa. Ang amnay. Rabi ay tuyang. Na, apay no rabi ay. Nas kanya yawitan day tulugan ti barangay. Ayun, anya. Narabyantan dito'y ilay. Ay sus, nalipatan tamutan. Ako kuwagayam ti barangay day tulugan. Ay, nasaya tayo sublimon tilugan ti barangay. Mabainang aminan king ka, paray. Adapay na bati ay bain mo bit. Ay, adapay mo't basit Ikakat pagandaran tilugan, tada ito mo apasyente. Wan, paray. Darasem atanay, matmatay tay maysa. Anya? Madi nga agandar, paray. Apay nga? Naibos sa mo't tang gasolina na. Aniya. Mang tagkay ti paggasolinak, paray. Na, inibusyo, nagpasya-pasyar ka ni Tuyag. Sakpay ti mang tani ti paggasolina. Na. Matayak, matan, Apay si Mardeng tilugan nga ay. Ay, diyan mo, paray. Kanay, adamot gasolina na. Pagandar ba? Saan nga ron nga agandar, paray? Apay nga ay. Limo kay sa di tornilyo na. Ay, kapairutan. Apay nga itapay ba't alim mo kay? Ha? Matayak ko, Kapitan. Ay, puspon mo pay. Sige, paray. Agiduron ka. Sakpay ba't na kapitan ti agiduron ay. Ay, ano usam Ay na. Agiduron ka, aging gaya ospital. Anya? Na! Ha? Anya dagiti natindag? Dagiti tornilyo na, paray. Ha? Pinigkatalaan ngamin kay. Kahit naitulod mo lang da Kapitan kan kabadong dagiti pasyente di ospital kwaraw. Unang kagawad. Da kami atano tinangiduron ni tilugan. Nasayaat no kasta. Saan mo't gaya man nalayang amikaniko ni tata ba daw? Kunana mo't analaeng. Sirani kong tupay. Kunakun ka. Ay, anya nga iti maganab tayo iti day taabadong. Puro sakit ti ulo mo ti papaay na. Apa ngay, paray. Tay paidam mo mo't tanday talugan ti barangay. Kahit nos usaramot apang personal. Napan ko lang intulod ni Tuyang ko ang nagpakulot. Idi kwan, napan kami nagbuya iti sinay. Makitam day ta. Saan apang personal tilugan ti barangay? Tandanin na tayo may sa apasyente. Tayo di kasapulan tilugan. Agpaspasyar kayaw. Kahit, di mon ipabulaw. Saanan? Ha? Day takit ti kunak, paray. No siyak ti agkid daw ken ka, iemot mo. Na. Kasla santa nga kumparay. Ay, basta saanan? Ay, magkita akon iti sa bali ang driver. Ay, tatabadong. Lugan ti barangay yo, pang personal mo.
Saan mo ngamin adadaanan ti panagtalak ti sabali at tao kan ka? Iso nga ita, saan na kan apagtalkan ni Kapitan? Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Anya mo da ito'y akalsada nga imparamid ng kalmon ko araw. Basit lato daw na perday. Naglayos nga main, tataba daw. Basit lalayos, natipinganay. Kita mo, nagdakkel tinatipingan. Matarimahan day ta. Awan na talaga ni Uncle Mau. Amin na proyekto na, palpa. Saan mo't Uray bagamkin ko na. Made in China na itaw, irangtay ngayon paramid na. Question na rakman, di ka aramid arangtay tayo, Maray. Nagbiit mo't anaperday. Nagtudumot nga men, kan naglayos, maray. Basila atudo naragkaayan. Kasanon ang makapag nadagitilugan dita. Kat aglik kuda ah. Anya nga rod ngay. Da kami kinibadong ko. Questionaran may tipan nakaaramid day ta arangtay. Sinsinan sa Ay na, marituyang. Nalaing kayo la asumaukan ni kabadong. Nalaing kayo nga agkomento. kasano asaan kami asuman na agkomentaw. Kat magmagna kami di tarangtay. No kastama pan kami ijay bangkagmay. Kan no agodong kamay. Kapaparamid lang, naperdan. Nangipanan nyo nga iti pundo dayta. Nangipanan man ang asasawang Mike. Imbol sayon sa mga menggida dumaapundo na. Anya? Jak kayat nga ako sa randak ang nangibul sa iti pundo dagiti proyekto dito kabildatan, Kapitan. Taasino ko mati mga akusarkan ka? Ni Marituyang Ibagbaga na din nga imbulsa tayo kano jeda dumaapundo tirangtay. Ay uray di pari ba daw? Ibagbaga na kit din, asaan analagda di paaramid tayo a proyekto tayaw. Ay, sana nasaya ati kasta nga ibagbagada. Relax tayo pala ang kagawad. Di tayo dengdenggan dagiti negatibo ako mintoda. Basta tinapatig, aramidin tayo. Di trabaho tayo kas opisyal ti barangay. Uray syakmet, Maray. Apiktado akmet iti ibagbagada marito yang kan pari badong. Ay, ure asino mat amare. No ibagada nga imbulsam ti pundo. Nasakit ang denggan. No kumata ada imbulsa ni Enteng. Di ada kuman naalak. Taumay ko igatang itinaimas asidaon may. Ay, iso nga rod dahi takot, Mare. Awam mati pamanatnat da. Umayak la gumatang iti asen, Mare. Tapno adda pagasin ko, iti sidaon mi kan ni Enteng. Ay, naibos, Mare. Naibos tila kum nga asen. Naibos Ta inutang dagitay na laing nga umutang. Adi damot ammo tagbayad. Nabangkrapan ti tersenak. Anya, ay unay mo't daytan. No adda ko maimbulsak apundo ti barangay. Napan ko inggulpin iti lakok, Maray. Ay, awan nga ruden Natamnay nga rod anatang tisidaan mi kan ni Enteng. Angkay, amok amangan kayaon. Isong ay maya kadagaws. Kasano nga mo amagan kami?
Nangagkot kililing-kililing tipinggan. Ay, nagalistukan. Oh, mangantayon. Ay, na. Ay, Kunakon katamangan tayaw. Day tati si daan tayo. Anusan nyo Anya day to yan day? Nadigwan anateng. Ha? Ay, sana gaya mo namangan. Nabsuga kaon. Day, kunak man numabisin ka. Mapanak lang nga nagpasada. Kat si ka, inteng. Apay anak ka panimid ka. ay, jak kayat day ta si dain. Awan man laal-al yan naman. Anggal. Nasaysaya at sa langan no imbulsam ti pundo ti barangay. Tapno at daigatang tayo tinaimas asidaan tayaw. Ay. Ay, Maditi kasta, kwarog. Dakos day ta. Isumot lang pagpabasulan na kayo ni Tata Badaw. Di bulsayo lang ay. Unay kamatan, Marikwanang. Apay nga awan mo ti magatang dito'y tersinam. Na, nakabanikas ka pa'y nga agungan. Sukalaang awan pay. Kunakmat analogin to'y tersenak. Apay nga rod amang lukat kapaylaang. Mangrikap ka na. Kat adapay matlakok amamakan gawaid. Apay apagrikapon nakaya. Kan adapay mo nakabitin alakok a krispap dita. Krispap, amay may sa asupaw. Ano sam abang bantayan dagita alakaw. San mo't nga importantay? Ingka man lang gumatang iti sa balya tersenan. Tadyak kayat nga dagban ni banni kas iti sangaw. Tapay? Awan gumatang ka dagitoy. Nadda ka dita. Ingkakit igulpin ajay kinurakot yung akwarta ti barangay. Ay na, mare. Uray kapkapan nak. Pulos nga awan kinurakot ko. Naawatam! Asino kano ti mayat amatangdanan? Asinaw timang tangdan. Barangay Anya teramidan. Tumulong agtarimaan di ta kalsada. Sige, alain nyo ni Badungkaw. Amangan no sa bali manang, alain nyaw. Ibagayo nga rod kinkwana kayat na. Kayat na apay kit din asaan. Tano ni Badungkaw, timang trabaho di ta kalsada. Sigurado, analagda. Naglaingan. Katuan may, awan pa'y ti palpak ng aramid ni Tatam Abadong, kwarog. Nalalagda aming ti trabaho na. Marey, asino jay paypayungan ni Marito yang ijay maararamid a kalsada? Ni Badong na Anya, Inalada ngamin ni Badong na amay sa kadagita agtrabaho di ta kalsada. ay, inalada, tapno awan maibagbagada. Ay, wan nga rod adun tuman ama sasaudan. Ang, apay amasapol apayungan da, kabayatan nga agtrabaho. Wan nga rod kasano ngay ama katrabaho anasayaat. No kastamet nga damang paypayong kang kwana. Nabanog ako nagtrabaho. Nabanog kan, katawan pa'y may sa oras mo ngagpalpala. Nabanog nga ruday. Yung kamandamagan kinikwaraw, nukaano da nga, pamerienda. Merienda ada Agusti damagam. Ay saus, narigat ti agtrabaho ang mabisinan. Paypayungan ka lang arudan. Yung kakiday, damagam, nukaano da nga, pamerienda. Tauray siya lang, tagmerienda. Bay amon dagiti daduma at trabahadaw. Saan pa yan nakasagana ti merienda? Nasapa pa imay. Mabisin ka nun ni Badungkaw. Nagadumat a reklamonan. Di na kano kaya't ti tinapay nga awan palaman na. Anya? Daytamot ti kunana. Ay, sa bali lang ko man tinalaming agtrabaho. Nareklamo mo't gayam ni Tata Badaw. ay panagsusweldown. Ay, Kapitan! Umay ko ala ang sweldo ni Badungkaw. Na. Ay, sikatiin mo na. Ay, katun Kapitan. Yay. Narigat ti mauday. Na. Agpapada amin titangdan dagiti nagtrabaho. Na, apay ngay apagpapadain niyaw. Anya kumangay. Nangat nga to kumatitangdan ni Badungko
Taapay mat amas nangat nga daw. Ay na, espesyal ni Badong, Kapitan. Na, apay nga espesyal. Kat no naglaing agtrabaho. Nalaing mat nga ibagbagap. Nalaing nga agtugaw, ano pa nagtatrabaho, isuti ko nam. Kapit ko nam, Jack up, ma. Paypayungan pa yung agtrab-trabaho. Di na nga rod kaya't ti mainitan. Day takit nga ron. Iso abasit la at trabaho. Mapanin agtugaw. Ay na, agin ina na nga rod, Kapitan. Iso ti trabaho nan. Ti agina na. Ayan na nga, sweldo ni Badong kaw. Iyawat mo kitdain, tay nakigatang iti sidaan may. Sukatan tayo ni Tata Badong at trabahador Angkyle. Naglaing mat nga agreklamaw. Ayan, anusan tayo. Basta nagtrabaho. Ipayawat na pa'y amin nga inuman na. Kastamot tanti kanon na. Anya? Agungat no jak iyawatan. Sapay na lami isti kayat na nga inumain. Kan mineral kanupay. Ay, unayin day ta at trabahador tayo. Agriripay kano iti sweldo na. Kayat na anangat nga to ti sweldo na. Ay, makalawas langan. Malpasan, day ta tartarimaan da kalsada. Iso nga anusan tayo. Ay, maray. Nalagdaday takalsada at tartarimaanin da Badong. Sapay la kumaa. Wen, saanen ang matipingan dayta? Uray kapigsaan abagyaw. Di na sayaat no kasta. Ken uray pa'y aglayos iti panggatlipos. Saanen amaan ano dayta kalsada? Ay kat, maragsakan ni Kapitan A. Nupod no day ta nga ibagbagam. Saan kayon ton nga agreklamaw? Aha, makitkita namat ngamin tinaglawag a korupsyon. Ay na, awan ti korupsyon dito barangay tayo mare. Atap yulaeng dayta. Aha, jak mamatay. Amin apundo ti barangay. Maus-usar para iti umno apakaaramatan na. Ay katkasta kumaa. Awam mo ti bulbul sa amin nga oray 5 aduleng. Apay nga ngawan pa ni pare Badong agtrabaho karong. Napan ko dinamag ita ijay balayda. Nakaturog pa'y kanaw. Nangaton ti init, di pa'y nakariain. Ay, Intun makariing. Aginat kano pa iti 15 minutaos. Mangan pa iti may sa oras. Malamton aasumrag Angkyle. ay, anjamot tanda dya tao. Kunagtumat kan kaaso katamaw. Saan samot nagtrabaho ni Kabadong itamare? Agtrabaho, maray. Agkapkapipay. Anya klase at trabahador dayta? Ay kat ano sa inyo kadain. Tanabanog ang nagtrabaho iti kalman. Nagado ti mayat nga agtrabaho. Saan lang nga iso, mare? Ay, padasin nyo asukatan, tagprotesta kamay. Wen angam sana nasaya at tikas tangar aramiden na. Ay, umay kumankit di gatangan iti naimas asidaan na. Na, ilutwang pailaang. Ay katsiyempre pagsirbyak nga raw. Wen angam itay kumapay anangan ata ni aldawan. Ay napasinsya am kadain maray. Saan abalay? Tanagagatmet ni Badong kaw. Warog, pudno aya analpasan jay kalsada at tinarimaan da pari Badong. Unantay. No kasta, mabalinan ti magna. Katwain. Mabalinan. Nasaya at nga ron no kasta. Nalawa si kalsada. Nalagdamot laang. Isumuti ko na ni Tata Badong. Ipampanakkel nakat kadagiti amin at hao amasabat na. Nalagda ka no jay kalsada, nga uray no pag naanti kadagsenan alugan. Saan ka no amadadaal? Para makita Nalalagan lang mat dagiti lugan alumablabas dito Apay ngay akaslamat ka no bubblegum tay kalsada nga inaramid da Badong mo, mare. Nagkunat. Dagiti lumabas nagluknang kanaw. Pirpir dyan dalaang mat at aramid ni Badong kaw. Tado ngamin ti umapal. Napadasyo ka din, tinagna dita kalsada, mare. Ay sanpay. Inton bigat, tamapan kami ijay bangkag. Magna kamin to dita. Padasan yun to ti magna Wan maray, ni Badong kaw tinagtrabaho.
Ikat siyempre, magna kami dita. Angkay, sana mabalin na pag naandiya kalsada ngay naramid ni Tata Badaw. Ay, huway ngay. Lumnad matipilit ti tricycle. Ano? Uray bisikleta, lumnad. Saan nga rod ang nalagda ah? Talaga saan angkay, nakaamamak. Padasan ko mga rod ni pari badong timag na iti tinarimaan na ah. Isudan samot dagi dyan angkay. Ha? Duwada kininana to yan. Nakalugan damot iji pato kay. Ay, mapanda siguro iji bangkag da. Kitang taman angkay. Nuan niya ti mapasama kadakwada di takalsada. Daytoy, di kalsada at tinarimaan may. One. Iso dayto, Badaw. Oh, kita to yan. Naglagda. Uray no magnapay dito, iti train. Mapalin lata. Ay, Badaw, Apay to yan. awan madlaw mo. Awan may. Ay, sus. Lumlumnad matoy patukay. Nay. Apay ngay. Pati daytoy nuang. Lumlumnad to yan. Ay, sus. Ha? Dayto, titinarimaan nyo akalsada. Ay, Ay, sus. ay, Ang parayatan na to yan. ay, sus. Ay, arayatan da kamay. Ay, lumlumnadan to'y patukay. Ay, imbag ta nakita da kayo alumlumnad. Ayan ni Kapitan. Tumartaray pa lang. Umayin di tao eh. Ay, na. Ay, Aw. ay, Ayan, ngayon ni Tata Badaw. ay, kwa, napanaglimang kwa rog, mabain ka na. Apay ngay. Ay na, dahito nga min tinarimaan na kalsada. Nakaluklok ng kaslatinapay. Naglaing nga agriri. Ang palpak met gayam ti aramid na. Ayabam, tarimaanin naman din dito kalsada. Ay, tatabadong, saya atam ngamin ti trabahom. Tumulong ka na imbag di ta barangay mo, tapno dumuras. Aramidam ti paset mo, kas bumarangay. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.